Ake sichache naye incangancanga bazalwane lekhulunywa nguJesu encwadzini yaJohane chapter 6 nawehla nalesahluko usuke lapha kubo 40 something uthi Jesu mina ngisinkwa lesehla ezulwini. Ku56 uthi lo dlamini abuye anathe ingadi yami unekuphila lokuphakade, uthi mina ngidawuhlala kuye naye ahlale kimi. Lento ke lena ke yabaqaka ke bafundzi baJesu ngale nkulumo lekhulunywa nguJesu aseKhaphanawume esinagogeni kuthi kodwa Jesu uchaza kuthini nakathi akudliwe inyama yakhe lesinkwa kunathwe nengadi yakhe lokho ke kubalethela le confusion. Uthi ke Jesu nakakhuluma aqala aqatulula njengoba sawuqatulula uthi Jesu la mavi lenginitshela ona angimoya, uthi moya ke nguye lopha kuphila, uthi inyama kayinamsebenzi, nala mavi lenginitshela ona angumoya kuyavakala. Now lokusho ukuthi uma ufunda incwadi yabaseRoma uthi lithi liphi la uNkulunkulu lapho kukholwa kuta ngekuva kuva livi la uNkulunkulu, uyaliva lelivi ulihlahlube noma ke ulihlatiye ngengqondo bese ke uyalemukela ukuthi lilungile lingilo noma uliphikise. Na ulemukela so uyakholwa ke kuyavakala. Now uyacacisa ke ngalokho kukhanyako Jobe nakabhala encwadzini yakhe Jobe chapter 33 verse chapter 34 verse 3 uthi indlebe ihlatiya inkulumo noma ke emavi njengelulwimi nalunambitha kudla. Now uthatha indvo nje ledliwako unika umuntu, uthatha lendvo lomuntu ayinambithe lamlonyeni ayihlafune qala bese uyadecide ukuthi imnanzi noma yimbi, iyadleka noma idleki. Nakayiva ukuthi no yemukelekile iyadleka so yayigwinya ke lendvo leyo ngoba sewuyinambithile. Kanjalo ke inkulumo ke uyidla ngendlebe, lisho njalo lelivi uyidla ngalendlebe. Uma lo ngikhuluma nje udla ngalendlebe, uthi ungadla bese uyahlatiya ngalengqondo ukuthi lokudlako kuyakuphilisa noma akukuphilisi. Nangabe uyakwemukela you receive it so yakugwinya ke kuyavakala. Ingako uthi ke Jesu lo nendlebe yekuva akeve ngoba lamagama lawakhulumako usuke aphakela indlebe yamoya ukuthi dlani ngemlomo kamoya lokuthi indlebe ngoba kudla kwakamoya la kulakuchazako kuyavakala. Now akusiko ukuthi mhlawumbe kudla Jesu ngilokufuna ukuthi umbambe ngematinyo umhehebule udle Jesu. Kudla lamavi akhe uwanambithe angene engqondweni yakho, uwanambithe uwemukele sewumdlile ke Jesu nawende njalo. Uthi ke lo dlamini uyawuhlala kimi nami ngihlale kuye. Into ke lo soyidlile it becomes part of you. Nangabe nje uthatha emanti yabo yanatha lamanti sekaba yingcenye yakho noma uthatha sinkwa uyasidla sesiyingcenye yakho. Nalelivi ke ngalesikhathi ulidla ngalendlebe ulemukela it becomes part of you, selikuwe selihleli kuwe naye sewuhleli kuye. Injalo ke lento yekuhlala na Jesu. Akusiko labanye bayabacabanga ukuthi Jesu ukhuluma ngemthendeleko lapha ukuthi funa usidle lesinkwa. Isakramente umthendeleko isakramente lengcwele, kodwa lapha Jesu ukhuluma ngekuthi ngoba njengoba lisho live ukuthi kukholwa kuta ngekuva emavi aJesu. Ngalesikhathi uweva wanambitha wafaka enhlitweni nasengqondweni yakho ngulendlela ke yekumudla Jesu, ngilenye udla lenyama yakhe unatha lengadi yakhe. Ngalesikhathi wahlwabula uzindla ngalamagama lawakhulumako uwemukela
ukholwa ukuthi Jesu ungumsindisi, lokukholwa sokuthi lameve sewuwahlalisile kuwe na Jesu ke sewuhleli kuwe, sewumdlile ngaleyo ndlela leyo. Bengifuna ukuthi awuveta lokho ke. Kubalulekile ke ukuthi umuntu ngamunye amudle Jesu, ahlale naye, aphile naye. Ngeke ngakhuluma ngibekisa ngekuthi siyaqela singanikwa, ngaze ngabekisa ngemadodana asikheva. Now live la uNkulunkulu ke lapho liyacacisa ukuthi lokubanga ukuthi singanikwa ngiloko ukuthi asikholwa, sichitha isikhathi sethu singakholwa, sikholwa only nase kune emergency, sekunesidingo, sengilesikhathi ke sesiengage agele kholwa, sesifuna ukukholwa yimpilo. Jesu ufuna ubelieve Jesu kuze indlela yekwatana na Jesu ukuthi uve umuntu ashumayela. Ingako phela indlela yokuhambisa livangeli yinye ukuthi kusuke umuntu akhulume ngaJesu, bese wena sewuyeva ngendlebe. Uthi ungeva ngendlebe soyamukela ngoba sewende njani, sowuvile. Lokumukela ngilokudla Jesu. Nako ke la sikhona khona manje ke kunebantu ke lokuthina makukhulunywa liqiniso bafulathela setindlebe tabo eqinisweni, bangafuni kuva liqiniso. Labanye bajakele kwethuka, bajakele kuhlambalata nekunyembe. Ungeke ke umuve Jesu, ngeke umuve ngoba Jesu yinye indlela lotamva ngayo ukuthi angene endlebeni. Umudla ngendlebe, akadliwa ngemlomo ngoba ungemavi ekuphila, akasiso singwa nje lesibhakwa ebakery, kodwa usingwa lesingumoya. Inkosi emhlobisa lamagama. Amen.